Imyanzuro y'inama y'abaminisitiri ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo y'111 n'y'112 n'y'116. None kuwa 22 Kanama 2023, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashyizeho abayobozi mu buryo bukurikira: abagize guverinoma, cabinet members. Bwana Gaspard Twagirayezu yahinduwe minisitiri w'uburezi, Minister of Education. Profeseri Jeannette Bayisenge yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, Minister of Public Service and Labor. Dr Valentine Uwamariya wari minisitiri w'uburezi yahinduwe minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, Minister of Gender and Family Promotion. Major General Albert Murasira yahinduwe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Minister of Emergency Management. Madamu Jeannette Munyeshuri, umunyamabanga wa leta muri Minecofin ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari, Minister for Public Investment and Resource Mobilization in Minecofin. Madamu Solange Kayisire, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minister of State for Local Government. Madamu Claudette Irere, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, Minister of State for Education. Bwana Eric Rwigamba, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minister of State for Agriculture and Animal Resources. Dr Claudine Uwera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibidukikije, Minister of State for Environment. Madamu Sandrine Umutoni, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko, Minister of State for Youth. Abandi bayobozi bagiriwe icyizere na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni aba bakurikira: Major General Retired Dr Charles Rudakubana, ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Angola, Proposed Ambassador to Republic of Angola. Madamu Margaret Nyagahura, ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Hongria, Proposed Ambassador to Hungary. Madamu Asumuta Ingabire, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana, Director General of National Child Development Agency. Madamu Nadine Gatsinzi Umutoni, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu, Chief Gender Monitor of Gender Monitoring Officer. Ibyo byose bikorewe i Kigali kwa 22 Kanama 2023 mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bikaba byashyizweho umukono na Dr Edouard Ngirente, Minisita w'Intebe, Prime Minister muri guverinoma y'u Rwanda. Abahinduriwe imirimo ndetse n'abayibonye ari mishyashya, tubifurije ishya n'ihirwe. Naho ubundi njye ndi Floriye kuri Floriye TV show. Imana ibashoboze kandi ibarinde mu nshingano nshyashya.